Tribunal Constitucional Wasimanta kay sentenciakunamanta Runasimipi iskay Willakuykuna Ñuqanchik Wakichiypi TV Perú Rimana Wasintakama lluqsiramusqa. Chaynapim kuskan wasikuna yanapanakuchkan suyunchikpi willanankupaq qhari warmi Runasimi rimaqman. Ñawpariq willakuymi karqa María Antonia Díaz Cáceres papachikuynin. Audiencia de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia apakusqan. Kaymi karqa umalliqkuna rimanankupaq, hinallataq kamachinankupaq, llaqtan simin rimayta, maymi rimasqankupi rimanankupaq. Chaynapi waqaychanapaq wiñaypaq Perú suyunchikpi Constitución Política kamachimusqanman hina. Hatiqninmanñataq lluqsisqa Tribunal Constitucional kay hatun riqsikuy chaskisqanmanta Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 ukumanta. Llamkaykuna hispichisqanmanta Inclusión Social, hinallataq Transparencia, hinallataq Acceso a la Información Wakichiykunapi.